Ekatakot, ekakakarong, at syukong sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at syukong sipin mo, signan mo. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa.
Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karingke katamong contact tracing forms, inkumpleto ang updated a detalye. Dengke katamong seat number pakapaskilla, king lalam daring kaya katamong luklukan. Paga na kami mo rin po na isulod talang masalese, dengke katamong face mask and face shield. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Macapagal family, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Leonor David, Segundo David, Ryan Cesar David, Paraking Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaytan, lalong-lalo na Leomil Pascua, Angelica May Bello, Maria Teresa Bello, Emmanuel Bello, Marilu Limin, Crisanto Hilario, Arsenio Ju. Paraking physical ang pong spiritual pasalamat ng Apong Pio and dimang auring between and family. Paraking kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, daring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Dioli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Teresita Celis. Paraking malalagwang kapaldanan Daddy Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Ritzy Pablo, Jonel Lingat, Paul Benedict Manaloto and Alice Espino, Aurelio de la Cruz, Lutgarda de la Cruz, Rosita de Castro. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Teresito Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Engineer Pete Tolentino, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Corazon, Josefa, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Eugenio II Suarez, Manuela Suarez, Jose Sensing Suarez, Adoracion Tayag, Renato Tayag Sr., Sofia Suarez, Casimiro Meneses, Agapito Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buan Jr., soul nearest to the gates of heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Jaime Velasquez, Gorgonio Marquinez, Jose Marquinez Sr., Rene Suarez Dizon, Mariam Wong Gonzalez, Dr. Antonio Guzman, Wilfredo Willie Concepcion, Helenita Mendoza, Dencio Mendoza, Carmel Macaspac, Norberto Tinio, Lea Tinio, Conrada Tinio, Gloria and Santiago Tonggol, Adoracion Yap Tonggol, Dominado Tonggol, Keith Jerome David, Rick Met Pineda, Marianito Ador, Emily Can, Ludivina Feliciano, Rogelio Henson, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Encarnacion de Castro, Helen Tolentino, Benjamin Recuenso, Apolonio Recuenso, Pilar Recuenso, Fernando Manalang Sr., Marisa Besa,
Raul Manalang, Elena Manenses Sagmit, Remedios Balatbat, Ernesto Angeles, Renz Brian Marquez, Iluminada de Mapilis, Joaquin de Mapilis, Fatima de Mapilis, Orlando Pineda, Felix Pineda, Roberto Pineda, Angelito de Mapilis, Maria Teresa Sanada, John Sabert Jr., Virginia Apurado, Sergio Apurado, Gina Apurado, Estrella Bermudez, Esther Alejandao, Denesia de la Cruz Bermudez, Otelia Choseco, Soledad Choseco, Rosario Choseco, Marlene Dizon, Loreto Donato, Milagros Donato, Daniel Donato, Rodolfo Ponce, Consolacion Florentino, Segundo de los Santos Jr., Maria Espiritu, Joseph Arvin Dizon, Magdalena Dizon, Bosting Garcia, Catalino Gosyang, Ariel Postrado, Milagros Zabala. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ngining ngaldo, pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning pangapahayag ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilaginig paning anak ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka antimurin, Pakamalang kong kapatid, isundo tamo ing kakatamong pamanyamba king Dios, at antimurin pasalamatan tayo king inaus ni ing Birhen Maria para maging indunang ning kayang anak. Ngayon pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning pangapahayag pamamalita ning mayap a balita tungkol king Ginoo o ing ausan tamong Annunciation. Sisyanta pa mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king diye, manyawad tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanegapuko kang Santa Mariang Kapilang Mang Birhen, karing sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananggang. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oyet paming mayupaya, ingkya ka nga mano mi katawan niyang tao at mi bait king Birhen Maria, lalo na kesa nga kawangis Jesu Kristo, akikilanan ming kaya kaming talapangabos, Diyos ang pong taong tutu. Itidadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesu Kristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pasibayo yang peparalang mensahe ing ginukang ahas nga na. Aduan mo king ginong kang Diyos king dinana kang metong atanda. Malyaring manibatan iti king kalalama ning lugal da ringmete o kaya king mata sa banwa. Nga nang may kibat ahas, e kumanyawad tanda, e kay bili king kapagsubukan ing Ginoo. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam kayo sa, epa makagyuke kayo, ing gisa na nyo lakapibabatan ding tao, at gisa na nyo wari, pati ing kapibabatanan ning kanakong Diyos. Ing Diyos mismo munyayang metong atanda para kaya kayo. Muktutya ing metong akayanakan a babae, at mga nakyang metong alalaki, ating maging lagyo ng Emmanuel. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Oy ni at ko arapan mo, Ginoo,
matula kong tuparan ing kaburian mo. Oyni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. E ayin sakripisyo o ayin ing kekang pagnasan, e animal asisilaban king altar ing kekang adwan, o ayin a kapamayaran king kasalanan, nune balugbog a keka biyasang makiramdam. Inya keka sinabi ko, oyni at yuko arapan mo, Ginoo. Oyni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Tungkol kako makasulat king libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, ing kekang kaburian, king kakong puso, kautusan mo, ilang makasimpan. Oyni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. King maragul a katipunan ning balen mo, ing mayap a balita ning pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo, balo mo, king eko tuknang magsalita, karing kekang depatan. Oyni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Eko selikot king puso ko, ing depat mong pamagligtas, king maragul a katipunan, lalo kong sinabi, ing pamanyawop mong katapatan, at ing lugod mong alang kayangganan. Oyni at yuko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Pamamas ng iba't king sulat karing Hebreo, ing daya daring toro at ding kambing, era ala ko kapilanman, ing kasalanan. Uli na nita, inyang malapit na ing datang ikristo ketiking yato, sinabi na ning Diyos, eka maburi king ayin sakripisyo at karing ayin ay animal, dapat si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ayin adurulukan king altar, o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga kong sinabi, O Diyos, atsuko keni, bantupad king kaburian mo, antimoing misulat tungkol ka nako king libro ning kautusan. Muna sinabi na, eka maburi ni eka tutula karing ayin sakripisyo at karing ayin ay animal, o karing ayin adurulukan babo ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti agyamang deting sabla, biyayain la, ketang adwaning kautusan. Kay ba't nga nang sinabi, at keni o Diyos, bantupad king kaburian mo, inyalalako na laning Diyos ding sablang matwang sakripisyo, at alila nala king sakripisyo ng Kristo. Uling tipara ng Heso Kristo ing kaburianan ng Diyos. Inya itamongan, malilinis tamo king kasalanan, king kapamilataning pamiyayi na king sarili ng katawan. Bisan mo at para king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Meging tao ya ing amano, at meki panoknangan ya kaya katamo, ikit mi ing kamalan na. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin,
Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan, Elizabeth, tinubod nening Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong a babaeng birhen, ang makapangakong kasal, king lalaking milagyan, Jose, ay ba't king lahi ng Aring David. Maria, ing lagyunan ning babaeng birhen, dinatangya kang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, at benendisyonana kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, ulinaniting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipan na nung nano'y kabaldugan na niti, nga na ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malamyalub keka ing Diyos. Milamnan ka, at ibait me ing metong ayanak alalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos antimoy David, ang makatwana, ying maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panawon, at iya mapupos, ing kayariana kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyariti kabang ala na kumang asawa, pekibat na ning anghel, datang yakya kayong Espiritu Santo, at lilungan na ka ning upaya na ning Diyos. Ulinaniti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal amibait keka. Lawan may Elizabeth, akamaganak mo, sasabihan da ring tao kingene mga anak, dapat ngeni kanam na agyaman matuane, uling alang bagi, aena apapalyarian ning Diyos. Nga nang Maria, talasuyo na ko ning Ginoo, marapat sa kanako, antimo ing sinabi mo, at likwani ning anghel. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kakaingan. Maya payabak ning Diyos po kakaingan. Ing Diyos, uling kaluguran na katamungan po, buri na miligtas tamungan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. God wants all of us to be saved. Pero ang yang buri na miligtas tamo, nung yata mo po bisa, nakatama ligtas. So buri na pong sambihan ng kaligtasan, it is God's initiative. Ing Diyos ialok na yung kaligtasan, pero kailangan makibat tamo. Kalupa na mo po itang buri na miligtas tangan ken COVID. Nung yata mimingat, nung yata may makibat, mo pumiligtas. Amen. Ulitan ko po ing Diyos, buri na miligtas sangan ken COVID-19. Nung mo makibat, king kaburiana, mo pumiligtas. Nya ing pakibat, kailangan makibat na mo. Buri yung masantingin kaya kayong biyatalasawa, nung ako man makibat, po maging masanting. So ngayon aldo ay pag masusyanta mo ing solemnidad ng pangapahayag ng Ginoo, March 25, belita na ning Anghel Gabriel, king Birhen Maria, king Kaglia at mga nakya, at tinanguya in short. Nya March, April, hanggang pong December 25,
inyang mibay itseng ginutamo. Bistaman pureng pecha eno man importante kenine, ing importante mibay itseng ingino. So, ini pong binasa kong ebanghelyo ngeni, nanulareng different parts na ating greetings. Ginrit ni Mama Mary, kaibat inyang ginrit ni ating fear, takot. Kami tatakutan nga na ning anghel. Kaibat na punita the call, the message, and the mission. Mga nakang metong ay anak kalalaki, pamalagwan ming Jesus. Kaibat na nita uling atin niya pong lack of understanding, Mama Mary atin niyang dita ka objection. Makananong malyari ka na ako ini, ala na ako manasawa, o itapuing kayang kukutang. Kaibat ting Anghel Gabriel dininaning assurance. Lawen may pisan mo Elizabeth, kanam na. Distaman matuane at bawugya pa. Dininane pong assurance, kaglika, lilungan na kaning Banal Espiritu. Kaglika, kingupaya ning Banal Espiritu. Inya pong damdaman ita, may kibat siya. The response of Mary, her fiat, mapalyari ka na ako, ingking kasmong amano. Yes. Ita pong pakibat ng Mama Mary, yes. E naburing sabyan miligtas tana. Ing Diyos, buri na po miligtas tamo. Kaibat Mama Mary, may kipag-cooperate siya. Salvation is a joint effort between God and man. In Diyos, ialok ning kaligtasan, kailangan lumapit tamo. Kakatukya, nung may buklat kayong kilub, pulungob yung ginuta mo. Kailangan makibat tamo. Po? Makibat tamo. At ing aus na ning Diyos, at ing pakibat na ning tao, it is a continuous call. Continuous siya po ini. Naburing sabihan, inyang ausan ako at meging pari ko, nanako pa si bayong ausan. Ang gapong mabiya ko, ausan ako ning Diyos. At kailangan makibat ko. Makanyan mo naman ka rin madre. May magmadre, may ausla. Continuous call and a continuous response on the part of man. Kayo pong talasawa, kinasal kayo. Buri nang sabihan, kay ba't yung tinango, okay na? Alipo, it is a continuous call to be faithful, committed. Nepo? Makibat kang, makibat, inyapin panitang sisimba. Ausa na katamong ausa ng Diyos. At makibat tamong. O ini po, inaus ning Birhen Maria, inyang tinanguya, naburing sabihan, okay naman. Opo, tinanguya. Halimbawa, buri na ning Diyos, miligtas tamo. Tinubod ning kayang anak, nung Jesus, po bisa, alang malyari. Bisa yang maging tao, Jesus. Uling Diyos yang maging tao. Kaybat na nita, Mama Mary, man bisa. Man bisang kagli, man bisang manganak, pumakompleto yung kaligtasan. Po? Pero papakin na po kening, ing initiative, may nibatan king Diyos. It is God's initiative. At ing tao makibat siya mo, king kayang awos, God took the first move. Kailangan po akitain ng Diyos panayang mumuna. Iyalok na yung eganaganang mayap, ing grasya, at kailangan itamo, makibat tamo. O hindi po in first part, in Diyos,
ialok na ing kaligtasan, kailangan makibat tamo. King kayang aus. And it is a lifetime call, a constant call, a continuous call from God. And we have to respond constantly, every day, continuously. Makibat ka, king aus na ning Diyos. Inya pong Mama Mary, may kibat ya, yes. Be it done unto me according to thy word. May kibat ya, yes. Ketang penanditaytan, in Diyos, the second person of the Blessed Trinity, who is Jesus, tinipaya. King sepupuna na ningindong Birhen Maria. Tinipaya. And the divine and human nature of Jesus were united in the womb of Mary. Mia Bela. Nya Jesus po, Joseph. O ba't may nibatan niya paking banua? Tinipaya ketiking yato. Meging tagapagligtas tayo. Ing makapagligtas po kaya katamo, Joseph mo. Nya Jesus, Joseph, eko maniwalang tao mo. Sabihan da rin nga, tao mo yan nakataligtas ng tao. Ing Diyos mo pong makapagligtas kaya katamo. Ing Diyos, tinipaya, meging tao ya. O itapoy mo muna ng kabaldugan niyang tinanguyang yes si Mama Mary. Ing Diyos, tinipaya, mi katawan niyang tao. Nano pang buri na pang sabihan, ing Diyos, eya mo tinipa, king sepupuna na ning Birhen Maria, eya mo meging tao. God who is invisible was made visible. E may akakit, inyang tinggap ng Mama Mary, Mary became the mother of Jesus, and Jesus became the son of Mary. Ka-importante na po niting annunciation, adan timurin, o hindi po, ninuman ing tinanggap kang Kristo, ninuman ing tinango king aus na ning Diyos, magsadya ka, dumalan kang kasakitan. Oras tinango ka, oras tinggap may Jesus, idakenin kayang kasakitan at kamatayan. Di ba? Ninuman ing tinango, king aus na ning Diyos, masanting po, a privilege, ne po, ing ausanin ning Diyos, Maria, ing ausana katamo, pakamalan kong kapatad, it is also a responsibility. Oras tinggap ming Ginoo, makasadya na kang dumalan, kasakitan. Uling di natangyakit ti Jesus, bangkan iti iligtas na katamo, iligtas na katamo king kapamilatanan ning kayang kasakitan, kamatayan. Nyestong tinggap may Jesus, makisan metong ka king pamamyan ng kaligtasan ng Diyos. Inawas na yung Mama Mary, may kipag-cooperate sa yung Mama Mary in saving us. Oras may kibat ka kang Jesus, makasadya kang dumake king kasakitan, uling babyene ing kaligtasan. So pangadita mo po kaniting Santa Misa, kalupan ng ning Birhen Maria, may kibat siya. A very generous response. Ne po may kibat siya. Itamo sana makibat tamo. Nung makananuyang may kibat Mama Mary, makanyan tamong makibat. Ban kanita, atanggap tayong Diyos. At po tanggapan tayo, makiraki tamo. King misyuning pamagligtas king tao. At ang timurin, king kasakitan.
It is a very great privilege to be called by God. Advantang mo muna naman ng saub na ning kakatamang Hindu, ing Birhen Maria, so pa nakatamo sanang makibat, nung makananuyang mekibat, inyang inaus ni ning Diyos. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya na banketi, banmukum ka rin mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasobrang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin tamo kapatid, king Diyos ay kayang lantaran na panyatang at kayapan at yu arapan ding matatamo. Adwanta kaya ing sablatang pamangailangan at nga tamo pong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, at yuka kingke kaming yato, ibuklat mo ring matami, ban akit mi ing sala, at ding tanda ning kekang panga at yu, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, babalikdan mo ring kalulo, ring mangailangan, ituro mo keng tuki keka, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong kakatas-katasan, ipakit me ing kekang sala karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit me karing mga piyasang obispo at presidente, at gawan mo ngang masugid mong apostol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong banal, aldoldo, mamamatela ring tao, king ketwan, king sakit, danok, o tampalasan dang gamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan king alanganga mong sala at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong ning ligaya, daraon bilake ka ring malukaming panalangin. Manalig keng gawan mong wagas ding ke kaming puso, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen.
manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon matanggap yarapaning Diyos ikpang mayupaing tutur. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpang lubos mayupaya, kabang gaganakan mi ingumpisaning Santa Iglesia, inyang kakanganak mi katawan niyang tao, apag masusyan miya sanang bipnong tula, ngeni iting sakramento ning kakang lugod, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, At keka antemorin, iyat na yoring puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Enemeging aliwake kami inyang lilungan ining Banal Espiritu ing Birhen Maria, amenalig king pamamalita ning anghel. Delane king sepupunan ning indong Birhen, inya meto pa din kang pangako king pinili mong balayan, at may ganap pang maigit kesa king asahan ding sablang bansa ning meto yato. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal oy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa ditingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at repasalamat siya keka, piraso ni at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya,
ing dayaning bayo at talananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansan ang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i-Florentino ing kaya kaming Obispo, i-Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuana Birhen Marin duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupat kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Esu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nonilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayngan. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunan ing kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad, at iatsyat laring palad o gamat, para karetang tanggap, malyari tapong luklok o siklawd king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan, pasignangan na sana ing kasalpantayanan mi, at kapanaligan kang Jesus abay ning metong abirhen. Kapamilatan ning upayan ning kayang pamanyubling mebye, akamtan misa ing tulang alanangga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi kekayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adon mi ngeni kekayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyula ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap lalasan ng malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyang unabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaog kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksapdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Uli, announcement po keng daratang Sabado ating anticipated Mass 5:30 po ninggat panapon. Kaibat ken pong March 28 this coming Sunday, Palm Sunday of the Lord's Passion. Ken daratang Domingo anam po yung misa tamo, alas 6 ng ngabak Kapampangan, alas 8 English, alas 10 English po. Itanggat panapon, alas 3 English, alas 5 Tagalog,
itang alas 7 na nimbengi Kapampangan. No pong simba kayo kayong Domingo at ating kayong pabendisyon po, palaspas, dalan nyo po rin palaspasyo, kabang lulubing pari, mamendisyone po. At pasaob kami ka rin EMDC, dengkeng luwal, nung ating simba at ilokeng luwal, at magdalala pong palaspas, ding EMDC ila pong mamendisyon keng luwal. So, eko po pa itawli at kaibat, tukyan tamo po yung protocol. King Manila po, ding malyaring simba 10%. Oreng choir mo na no karakal. Itamo po, pasalamatan tayong kakatamong kagalang-galang ng mayor, 30%. Ding makasimba. Po. So, tukyan lapureng guidelines tamo. Maka face mask, face shield, at physical distancing. At ita pong edad. Nung atin pong 60 o kaya 61 and above, alimbawa po, bawal daretan hanggang mo pong 60 years old, 18 years old and above, hanggang 60 years old, tala po sana pakipatende nga sa rets. Nang misan sabihan daw mo, mag-face mask kay face shield. Kay bande nga lungang, mimimuala. Eyo po kakamuanan. Nung kamuanan dan ako man kayo nga sa rets, may batata mo. Talaga pong makanyan miyayaliwata ugali. Nya sinabi ko po kaya kayong gangburinan ng Diyos, etami ka COVID. Ne naman etamo tutuki ka rin guidelines. May ka COVID tapa mo rin. Agyang mga dikaw. Po, nung nga katutuki ka rin ng guidelines and protocols, po, may infect tapa mo rin. Nya kailangan maminto tamo. Nga ko po niyang misan, the best medicine, the best vaccine is obedience. Maminto. Po? So may kalupan ng Birhen Maria, may mintuya. At may paligayan niya. So ito po, kaibat ken Holy Week, Holy Monday, Holy Tuesday, and Holy Wednesday, reni pa mo po, 4:30 p.m., Stations of the Cross, kaibat to kaya po yung Santa Misa, Holy Mass with extended homily, as our parish recollection. At kareta po nga long misa nga reta, mamiya kami po mika general absolution. Nano po ito? Alang individual confession, uling bawal pa po, kaibat ating pangadi, pamanyisi, karing kasalanan, ganakan laret it sisyanla, at mga kutamong ito na etano gawan pasibayo, kaibat na nita mika general absolution. Ela po makakayaberetang mag-online kailangan tumagon laking misa. At uling ing general absolution, datang po yung panahon po at ang normal na yung sitwasyon, mangumpisal ko pa mo rin. Ini po in case of emergency. Pauli na po ng pandemyan tamo, datang po yung panahon, gawa keng paralan para makapangumpisal kayo keng pisamban. So itamo po, dakala salamat, pasalamatan tayong Diyos, antimurin, pasalamatan tayo po, ingindong Birhen Maria. Talakad tamo po for the final blessing, ingino manatiliya kaya kayo, at kaya ka antimurin. ito kuyo rin buntok yu para king masusing bendisyon, may bayit king wana Birhen Maria, inganak ning Diyos, kinabos na yung tao, panwanan ako sana ka rin kayang grasya. Amen. Tinggapye ing pangmulaning biye, kapamilatan ng Maria, parati ko sanang magtama sa aking malugod ng pamaningat. Amen. Dinatang kayo ban magsaya king kapiesta ng Maria ti Jesus, kumabno ko sana king tula ning Banal Espiritu at karing kalam ning alanang gayong santungan. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tuto, ingik pa, inganak, ating Banal Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mi daon
umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Para apanatilian tamo ing istong laut king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto, at panayan tala ding asherets. Ituro da po kaya katamo ing istong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog, ding forms king kaun, ang makakabit, lele daring pasbol. Dakal asalamat po.